Manipur News channel gi maikei myang yumpham marui pausing thamjari. Layang bagi mingda doctor na private part ka kre. Assam gi Silchar da leiba hospital amada layang dana leirakiba Manipur da gi miyoi ama doctor na biopsy tawgani haiduna masagi ayaba yaudana phinung gi haksang ka kre haina report amana phongtokli. Phinung gi haksang ka kaktat pikar miyoi aduna mahaku layang liba doctor adugi matakta complaint file tawkre Jiribam district gi Atikur Rahman kauba miyoi adu Phinung gi haksang da infection tawrapodagi Silchar da leiba private hospital amada layang kibani. Miyoi aduna file tawkiba complaint adugi matung ina mahaku layang liba doctor aduna makhal kayagi test tawholaba matungda jingnaba khara leibadagi biopsy tawnaba khangalakibani. Matam ikan kanadana mahaku operation theater da pusalaga masagi ayaba yaudana phinung gi haksang kathatkibani. Ahanbada mahak phinung gi haksang kathakre haiba masana khangjakite operation loiraga dressing numitta private part yaurumkidabani hairi. Masagi private part yaudre haiba hek khanglakibaka mahak doctor Singha ko mahaku layang liba doctor aduga care hana unanaba hotnaki aduga hospital gi administration na doctor adu unabagi kudongchaba phankide aduna maram oiraga police ta complaint file tawkibani. UN na chairman wadagi military junta na angang lanmi mawdra humdoi thadokre. Myanmar sahi noriba angang chambri rom lanmi oina sinabagi matangda UN na akan wafam thamlakra matungda military junta na angang mawdra humdoi military service tagi pothankre. Military junta gi short piece oiriba Global New Life of Myanmar ko pausiyama gi report na hai UN gi report phanglaba matungda junta gi makok thongbo official singna lanmi singi che sampuna ningthina verification tawraga sahi noriba angang lanmi mawdra humdoi service tagi discharge tawkibani. Hauji angang lanmi tarni pan di thabak tawri haibagi matangda makhatana tijanba hore hairi. Myanmar da asaw wato ama Europadagi military junta na matang zahida sahi noriba nupa masa chani panga hongpu tare amasung nupi masa tarama lanmi oina thabak thonki haina UN Secretary General gi report amana phongtokli. Social media da awawa tarbasingi video pau share tongminasi LMG. Iramda Manipur sakhot ansi haiba taragadi social media da natai chadaba video upload tawbagi mahutta awa ana tarbasingi video amadi pau oina share tongminasi haina live minded group ki secretary OG Sorok khaibamna phongtokre. Mit urtabag loyana lamboi khonang khongda relief camp da laikhidrabi leimasanu gi apokpi da sel amadi asa taksing tengbang Ibagi Thoramda MLG ki secretary no homo se photokibani kumja solusini kulumdagi me hundagi Manipurda sinkupi narco terrorist singna maitai singda atamnana landarapodagi Kangpokpitagi lantianatuna Impal West district ki lamboi khonang khongda hangbo relief camp da chungja phamlawdana apokpi mamaga leminarakhibi sunatagi sahi kulrom tangai ribi lesang tem lemasanu mit nadana uruktabadagi laikana bangamdana relief camp asimuktada lekhidre haibagi pau tabadagi MLG gi mihut kanggu ama kemada satuna lekhidrabagi apokwa lesang tem IBM da sel ona lupa lising amaga loina nongmut sangdaba yadraba asa ataksing mating pangkibani. Tengbang khongset adada group asigi secretary Ojit Sorakhaibam, Publicity secretary Rakesh Naurem, finance secretary Kunjeswar Mangsa Tabam, assistant secretary Suryendra Ningombam, executive member Birla Salam, member Ranjit Gurumayam, Sobita Maibam, Surjit Ngangomna singwa saruk yaki. Section dan gari thawbadagi extend da sibada compensation piroidabani. Kana gumana section daba muongda gari thawbadagi extend thawbadagi lekhidaba tarabadi motor vehicle eki matung ina lekhidabagi imung manungda compensation piroidabani haina Supreme Court na phongtokre. Justice PS Narsinga amadi Justice R Mahadevangi bench na wafam ase phongtokibani gari extend lekhidraba miyoi amagi loinabi Masanapa amasung imung manunggi miyoi singna insurance company amada lupa lakh marpugi compensation pinaba wakalakibagi matangda Supreme Court na wail ase pikibani. Lekhidrabagi imung manunggi hiram asiga mai lenana Karnataka High Court na petition ama file tawraki kumja solusini kunmarigi December kulumdoida Karnataka High Court na lekhidrabagi imung manungda compensation piba maram chadi haina wail piki. High Court ki wail aduda khut tingjan maram chadi haina Supreme Court na phongtoki kumja solusini ga 13 June 19 NS Rabisha kauba miyoi amana Mala Sandra Village dagi Ara Sikeri Town Phawba gari thaudana chatpagi lambi extend thokibani. Lekhidrabagi apokwa mase amadi masasingna mahak loinana gari aduda puna tongminaki compensation pibi nabagi matangda file tawrakwa petition ama court na kumla yingsanba matungda Rabi Shana section da bamongda traffic rules punamak thugaidana gari thawbadagi laibaktiba thodok thokibani haibagi mayek senglaba khudam phangmangki maram aduna lekhidrabagi imung manungna hiram asigi matangda compensation pibinabagi matangda file tawrakwa petition adu makhatana khanabagi mathau tadre haina phoktoki.
अमरोमदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थबक चलकिबसिंगना पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमा रेगुलर तहनबियु हाइना फाइल तौरक्पा पिटिशन अमा सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट तौखरे जस्टिस संदीप मेहता अमसुंग जस्टिस जयमालिया बाबाजी की बेंचना वायल असिस पीखिबनी अहानबदा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदुना कलकत्ता हाई कोर्ट पिटिशन अमा फाइल तौदुना महापु रेगुलर तहनबिननबा वाखखिबनी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर खनबगी थबक थोरम असि कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर सोलिसिंग समापन उद्राहमदोगी प्रोविंस की मकाल पाखतपनी मरम अदुना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थबक चलक्पा अदुबु रेगुलर तहालोइदबनी हाइकी MSA ना कुकी की लुसिंगबसिंग अहुमलक सुबु अइना वारी सानक्रे सुगी ग्राउंड रूल सेमतोपगी मतंगदा कुपना खनक्रे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल सिंग कुकी इंसर्शन ग्रुप सिंग वारी सानक्रे अहुमलक सुबु अइना नाकल अनिना वारी सानकिबदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु एग्रीमेंट की ग्राउंड रूल सेमतोपगी मतंगदा मखा ताना खनकी हाइना ट्रिब्यून्स ना फोंगलक्पा रिपोर्ट अमन हाइरी हौकिबा जून 9 अमसुंग जून 13 ता नाकल अनिना वारी सानकिबगा लोयना मणिपुर की हाईवे सिंग मियाम अकी अखंग लेतना चथोक चसिन यानबा मदि लोगी वांगबदा लेरि पाइब खुलाइसिंग सरेंडर तबगी मतंगदा कुपना खनकी कुमजा सोलिसिनी कुरुमदगी मे थादगी हौना मणिपुर कांगलुप अनिगी मरक्ता हना सुनबगी थौदोक थोरक्रब मतुंगदा नाकल अनिगी मरक्ता यासनबा पुरक्तुना इंगतप्पा फिल्म अमा लेहनबगी पांदमदा MSA ना मैतै सिंगी CSO सिंग अमसुंग कुकीगी लुसिंगबसिंग वारी सानबगी थौरांग लखोतना लाक्ली मैतै सिंगी CSO सिंगना मणिपुर की मफम पुनमक्ता मियामना अकी अखंग लेतना चथोसिन तौबदा याहंगदबनी हाइबा वफम यावना तोंगान डिमांड खरा पुखकी कुकी लुसिंगबसिंगी मैकैदगी लेजिस्लेचर लेबर यूनियन टेरिटरी अमा सेंगदबनी हाइबा वफम तक्सुंदना लाखी वारी सानबदा यावखिबा कुकी लुसिंगबा मना ट्रिब्यून फोंदोखिबदा मतुंग इन जून 9 की मतुंग तारपदा सेंटर वारी सानबदा सिंथाने ओमोंगदा खुमांग चोसुनबा ngamle अथु मतमदा कुकीसिंगना तालिबा डिमांड फोंगलगनी हाइबगी थाजबा लेरे हाइरी कुमजा सोलेसिंगनी निपानदगी हौना सेंटर का पीस टॉक ना लालिबा कुकी मिलिटेंट ग्रुप सिंगी डिजिग्नेटेड कैम्प अयांबा मिटेसिंगना नमना खुंदा मफमगा नगना लेबा मरमना सुगी कैम्पसिंग होंदो हनखिनबगी अपांबा माइकै कयादगी फोंतोंगरपो लेखी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना सु एग्रीमेंट की ग्राउंड रूल सिंग रिव्यू तबोलेना था सिगी मनंगदा मैते अमसु कुकी लुसिंगबसिंग मखा ताना वारी साननबगी थौरांग लौकलक्पा याय हैना थाजनरी कुमजा सोक 2009 कुयेक बिनखिबा सु एग्रीमेंट असि चेक खुदिंगी सांतोक्तुना लाखी अदुबु कुमजा सोक 2010 की फेब्रुआरी 19 मणिपुर लेंगाना नाकल अहुंगी सु एग्रीमेंट की ग्राउंड रूल सिंगी वांगदा कुकी मिलिटेंट सिंगना हिंसा की थबक थौरांग कया लौकलक्पना मरम ओइरगा मणिपुरदा कांगलुकी ओंखरनबा थौदोक थोरकपनी हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेना कयारा हन्ना फोंतोकपो लेख्रे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना कौरकपदगी होमलुकसुबो ओइना ngarang वारी सानकिबदा कुकी की मैकैदगी यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट अमसुंग कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मकुक थोंगबा लुचिंगबा कयाना सरुक याखी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मैकैदगिसु इंटेलिजेंस ब्यूरो अमदी मिनिस्ट्री की मकुक थोंगबा ऑफिशियल सिंग कयाना सरुक याखी UPF अमसुंग KNO की कदर 2002 रोम सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा हांगतोकपो तोंगान डिजिग्नेटेड कैम्प तरागा मरीदा थम्बगा लोयना कदर अमोमदा था खुदिंगी रुपा 3,000 स्टाइपेंड ओइना पीदुना लाखिबनी हौजिक थोलिबा वाथो असि लोइसन हनबगी पांदमदा सु एग्रीमेंट एप्रोगेट तौगदबनी हाइना माइकै कयादगी तसलक्पो लेख्रे इंडो म्यांमार बॉर्डरदा राइवल चिन रेजिस्टेंस ग्रुप सिंग मरक्ता अकनबा मौंगदा खुतोनक्रे हौकिबा जुलाई अनिदा इंडो म्यांमार बॉर्डरदा लेरिबा म्यांमार की सलाम टाउनशिपदा मिलिटरी जुंता की मथक्ता लान हौरिबा चिन नेशनल डिफेंस फोर्स अमसुंग चिन डिफेंस फोर्स अनिगी मरक्ता अकनबा खुतोनक्रे मसिना मरम ओइरगा इंडो म्यांमार बॉर्डर की पोरस एरिया सिंगदा चाउना तंगदु लेतादबा फिल्म अमा मायoknabga लोयना अफम अदुगी रिफ्यूजी कया अमा मिजोरामदा नौना लाजेनरले हाइरी पावसिन मका ताना हाइबना CNDF ना अनऑथोराइज्ड ओइबा मौंगदा म्यांमार क्वाथाली विलेज दा चेक पॉइंट अमा हांगतोक्तना मफम अदुदा कंट्रोल तौनबा होनरकिबनी थौदो अदुदगी CDF अमसुंग CNDF मायokta चाउना ओंखनबा लोयना CNDF की मैकैदगी CDF की स्ट्रॉन्ग होल्ड ओइरिबा सतावाम अमसुंग ट्विंसी रादा ड्रोन अटैक चथदना अकन मौंगदा लंदाखी चिन रेजिस्टेंस ग्रुप अनि की मरक्ता खुद तोनरिबा मफम असि चाइना की मिलिशिया सिंगी यान मरोइबा अमदी खुलाई नक्सिंगबसिंग मिरेबाक्तगी बुसलकनबगी यान मरोइबा मफम अमनी मपालमदगी कुसु खुलाई कया असि म्यांमार की लुवांग तलाव डिस्ट्रिक्ट असि फावरगा लालगा म्यांमार की
ꯔꯤꯕꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ CNTF-ꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯧꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ 295 ꯖꯣꯈꯥꯋꯥꯊꯥ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯆꯦꯛꯄꯣꯁꯠ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟडꯒꯤ ꯀꯣꯟꯌꯥꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯇꯤꯁꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯜꯐꯥ ꯑꯥꯏꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯍꯣꯝ ꯃꯣꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯦꯞꯅꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ